السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا أجمعين في الدين يا رب العالمين. ما درست دين صحيح سمجھے توفیق بدے آمين يا رب العالمين. أما بعد، عزيزنا المحترم، أنت ماوتي فقه ميسر دورتها كتاب الطهارة، وما إن شاء الله العزيز وتي مرتقي موضوعها أنتك مشمار غشتغا قضاء حاجته لحتي آداب ومسائل أستا آيا بايدنت کے انسان بزانت. صحيح مسلم حديث تها حتى سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه ورايك مشركيات لحتي وشي يهودي أي مقصد همشا تاکہ ما دین اسلام مزاق اڑائنا مسخرہ کرنا. تو گشتے کہ شمارا پیغمبر علیہ السلام ہر چیز سوچ جاتا ہے. آیا شمارا قضاء حاجت ہوں سوچ جاتا ہے کہ شما پاکی تو اختیار بکنا گشتے بلے ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سچن دا بندی قدروں ہمارا سوچ جاتا ہے السلام. تو آ خاموش بھی پشل بھی بتائیے حدیث میں ارشاد فرمائے صحیح مسلم دیما کہتے ہیں انشاءاللہ. تو شاہد ہمشے کہ انسان لازم ہوتی دین احکامات مثلا لازم بزان الله رسول صلى الله عليه وسلم چونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث یروچ روگ علیہ السلام دو قبران نمگا چه گوست علیہ السلام اور گشتے کہ ای دو قبر تہائی دو مردم انی عذاب دیکھ بیگیں اولاد بالله. پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بیان کو تھا سبب پرچی دو انی عذاب تھا چی واسطہ انی عذاب دیکھ بیگیں. اولی گشتے کہ ہوا شخص کہ آیا پیشا پہ اکرمکم اللہ آئی تہا احتیاط نہ کو تک پہریزی نہ کو تگی اے گشتے چھ بلاہی مسئلہ نہیں. پیغمبر حدیث تھا ارشاد فرمائے حدیث الفاظ وما يعذبان بكبير لكن في كبير اشانی دلائی بلاہی گناہ نہ حالانکہ اشانی یلتے پہریزی کنک یا کسانے ارزانے حبرے تو آئیے یہ چیزیں اہتمام نہ کو. لہذا مرچی خبر تھا پیغمبر ارشاد فرمائے کہ شاہ عذاب دیکھ دے گئے. اور دومی شخص چگل خوریا النمیمہ تو اے دوئی بلائی کبیرے گناہ. حدیث شاہد ہمشے کہ ای انسان کے پیشہ پہ قطرانی متعلقہ غافلہ آیا نزاد کہ آیا یہ چیز بلائی گناہی کسانے گناہی نزاد بیچارہ گا لیکن انی آئیے ای پشو مانی دردانوں پر سے کیا عذاب دیا گئے. تو شاہد ہمشے انسان لازم انگا چھے انچی مسائلہ لاتے گوشا کہ شانی ذکر کرا لازمی ہے بوشا تیسرا واجب ہے تو شنا بسکے ایتی دین ہے مسئلہ مسائلہ. ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وسراوت نہ گشتگن تاکہ ما شنا بسکیں شان سر عمل بکن تو پتہ دیما مردمہ سرپدی بدین. تو قضاء حاجت لحتے آداب و مسائل استا انشاءاللہ ما اشاء مفصلا زیرے پنچ مسئلہ. اولی مسئلہ ہمشی کے استنجا مانا ہمشی کے انسان پاکی اختیار کنت آپ گوما. و دومی عربی تھا کہتے استجمار ہمشی کے آپ بدیل انگا آپ نہیں انسان چپے میں پاکی اختیار کنت ڈوک چونکہ حدیث انتانی انشاءاللہ دیما کہتے یا کہنا اس زمانے میں کھیلنے کا یا انا ہر چھوٹی چیزیں بھی لیکن پاک بھی اور مباح بھی ہے کہ پاکی اختیار کرنا جائز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ شاہد فرمائنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماتی ہوا کہ بیت الخلاء داخل بیتا علیہ السلام تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمانو دیکھ غلام بیتی مطلب ایک کسانی ورنہ ایمانی وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کو صحابہ کرامہ. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دزماز آپ قضاء حاجت ہے انگا امی حاجت بھی تکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا کہنا ہما عنزا حدیث الفاظ ہما لٹ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر کو تا و دیما نماز سترہ بیتا یہ صحابہ کرام گون بیتا پیغمبر میں خدمت شکتا ست وسلام. تو شاہد ہمشے گوشے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیستنجی بالماء اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گوما استنجا کو تا وہ ہمیں بڑا دیما کہتے ہیں دو کے متعلق ہم انشاءاللہ. اما عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرمائنی انچو کہ مسند الامام احمد حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی کہ ہر یک شخصی شمتہا قضاء حاجتہ شو تو ای واسطہ کافیند کہ سے ڈوک استعمال بکا سے ڈوک کافیند بشرتے کہ تو لازم بدانے کہ تو پاکی اور صفائی برابر اختیار کو انگا کم بیتا مطلب عیسائی ڈوک تی واسطہ کم تو گیشتر استعمال کت کنے لیکن سے ڈوکا چی کمتر استعمال کت نہ کنے. وہ ہمیں وڑا انچو کہ میں گشتگا الاستجمار دوک استعمال کت کا انسان ای زمانہ کا کھلنے سا انگا چیتا شیخ دار ذکر کتا عموماً ہر چوڑی مباح و طائری چیزیں آئی گما پاکی اختیار کرنا جائز ہیں. لاتے انچے چیزاں یعنی استعمال کرنا جائز نہیں. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تھا ارشاد فرمائے تھا ہمیں حدیث ماننے کم کی پستر ذکر کو تھا صحیح مسلم ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا منع کو تھا کہ ما
راز دست گوما استنجا بکنی پاکی اختیار بکنی اور سے ڈوکا چی کمتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کوتا کہ پاکی اختیار بکن سے ڈوکا چی کمتر استعمال کتنا کم و ہمیں وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کوتا کہ یکی دلوتانی سمات گوما اگر گوشی پاکی اختیار کرنا وعدا ان اللہ تعالی فضل و کرم سبحانہ تعالی رب العالمین نعمتاً تعین دلوتانی سمات ہم آئینی گوما پاکی اختیار کرنے جائز نہیں تو ہمیں وڑا حد گوما حد ڈالی گا اسی علت چیز ہے کہ انی جست کا ای دوئی چیز کنی پہ سلام حدیث تا ذکر کوتا مچھی واسطہ شنگو پاکی اختیار کو چنا کنیم صحیح مسلم حدیث تا اشانی علت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو ابن مسعود رضی اللہ حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ ای شمے براتانی خوراکا آئینی ورگا جنانی بلے ہو سو نبی داود حدیث ساعت کا اتے ابن مسعود رضی اللہ حدیث راوین بلکہ جنانا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ واجہ وتی امتیانا حکم بدے کہ ای چیزیں استعمال نہ کرنے وتی استنجائے واسطہ پرچہ کہ رب العالمین سبحانہ وتعالی ایمیں واسطہ روزی کو تنا دلوتانی سمات و حد ہر چھوڑے حد دی بھی آئین گوما استنجا کنک جائز نہیں اولی مسئلہ ہمیشہ دومی مسئلہ آیا انسان قضاء حاجت دیما قبلہ نیمگا کتکا ولا انا یا کہ انا ہمیں ولا پدائی پوشت کجام نیمگا بھی ای ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ایک انسانی گیابانی آئی بلائے پتے اور آئی دیما حائل نی سترانے پردہ نہیں آئی واسطہ جائز نہیں کہ اعضاء کے قبلہ کو جام نہیں مگائیں قضاء حاجدہ وعدے کے رہو آئی واسطہ جائز نہیں کہ دیما قبلہ نہیں مگا بکا نہ آئیے بڑھ ہوں پدا قبلہ پشتا بھی یہ دوئی جائز نہ ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ حدیث راوی ارشاد فرمائنی کہ صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند انگر شما شتے قضاء حاجتا فلا تستقبلوا القبلہ والدیما قبلہ نہیں مگا مکنے ولا تستدبروها اونا کی قبلہ شن پشتا بھی ولكن شرقوا او غربوا اما دیما شرق نہیں مگا کنے کہ غربے گا لیکن ای خاص ہے اہل مدینہ واسطہ یعنی قبلہ ہمیں نہیں مگا بیتا شمال و جنوب نہیں مگا ما بارنا نشتگی نمنی میں قبلہ کو جائے یہ قبلائند یہ پشتن نی شرق گھر میں کجا کب تھا اشن تو اشن حدیث مفہوم ہم شیئنگے کہ انسان قضاء حاجتا رو ای واسطہ جائز نہیں کہ یہ دیم قبلہ نہیں مگا بھی نہ ای بڑھ پدا چو پشت بھی قبلہ شرق و غرب شاں ای نیچی واسطہ خاصند ای ہمائی واسطہ خاصند کہ آئے گیابانی فٹی آئیں ای دیما حائل نہیں سترہ نہیں یا انا اردہ نہیں انگائی دیما ارزانو کہ ہر چوڑے سترائی پردے بھی ای واسطہ جائزند و آہم انشاءاللہ دیما کہتے تو یہ صحابی جلیل ارشاد فرمائنی آتے ابو ایوب رضی اللہ عنہ وشی ما مدینہ تے مشتی شام سرزمین مشتے تو اودا مدی اودا بیت الخلا کرمکو اللہ چونے تھا مردمانا جوڑ کو تگا لیکن آئین دیم بیت الخلانی قبلہ نہیں مگائن قد بنیت نحو الکعبہ تو ما چیکو وشتی کہ ما وتی افتتاحات مطابقہ امین چوکے بیگو ما بھی فننحرف عنها ما کوشش کو کہ ما وترا یکش بکنے وتی قضاء حاجتا بکنے ونستغفر اللہ رندما رب العالمین بارگاہ توبہ استغفار کو اذا علماء کرام مشان توبہ استغفار چی سے مرادند یکی ہمشی کہ ما استغفار کو پرچہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کو تگا کہ ما قبلے نیم قضاء حاجت بکنے نہیں ما قضاء حاجتا کرنے لیکن ما مجبور ہیں پرچہ کے عشاء ہما بیت الخلاء ہمیں وڑا کو تگا دومی وجہ استغفار ہمشی کہ دعا ہما ودرکے چی کچھ غفرانک دومی ہمشی سیمی علماء کرام ارشاد فرمائتا کہ ای بیت کا ای ہما مردمانی واسطہ استغفار کا نگایا کہ ہما ای بیت الخلاء جوڑ کو تگا پرچہ شانی جوڑ کو تگا ایک قسمی گناہ ہے وہ سنتی انگا ایک انسانی ایک گنہگاری واسطہ دعائی مغفرت بروٹی یہ سنت نی سوال ہمشی انگا انسان پٹی نہیں گیا پانی نہیں لوگ تہائیں چونکہ اللہ تعالی فضل و کرم تنی مثال کے طور پر ہمیں زمانگی بہو انسان نے لوگ تہا انسانتی لوگ آئیں لوگ بیت الخلاء انگا شو قضاء حاجت واسطہ اور آئی دیم قبلہ نہیں مگا بھی تاکہ نئی پوشت قبلہ اذا نی قبلہ و پوشتا ہوتی آنے مگا کھان اسی رو قضاء حاجتا آیا اینی ای حالتا ای واسطہ جائدیں کہ دیما قبلہ نہیں مگا بکا ولینا تو اذا علماء کرام گوشنا کہ مسئلہ نہیں انگا تی بعد قبلہ توشے تو چو قضاء حاجتا ہوتی کا کھانا گئے وڑا مسئلہ نہیں شانی کرا ہم دلیلی ہاں پتہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے ست السلامہ انتو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہیں اتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائنی ما وتی گوہار بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آئی لوگ تا داخل بیتا چتا سرکبتا مندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا رگن تسط السلام اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیم مبارک متجہ شام نے مگا اور پشت مبارک متجہ کعبۃ اللہ نے مگا مطلب قبلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشتائیں اور دیم شام نے مگائیں علماء کرام ای کر دلیل انت کہ انسانی انگا تی لوگ تہائیں انگا ای دیم قبلہ نے مگا نہیں تو یہ پشت مطلب ای قبلہ تو چو قضاء حاجتائیں علماء کرام وشم مثلا نہیں جائز انت پرسا کہ ای صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث بلا اے دلیل انگا چلاہتے علماء کرام انچو کہ شیخہ ذکر کو توشی بہتر ہمشی انسان اذا ہو احتیاط بکا انگا ای گوما بھی
انا ديما قبلين مقابكا ونا قبلي پشتا بي اي دومي مسألة. سيمي مسألة بشي لحتم مسنوني عملا سنة وهذيك انسان بيت الخلاء داخل بيكرمكم الله. اول يوم شيء انسان وهذيك بوتري بيت الخلاء دعاء واني بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذيك درك دعاء لوتي غفرانك. وهمي ولا مسنون انت كانسان داخل بيغو چپ پادگو داخل بي درك پدا راست پادگو دربه. وهمي ولا مسنون انت انسان وهذيك قضاء حاجت رو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے دے میں انشاءاللہ حدیث کہتے قضاء حاجت واسطہ کہ تو شتے وتی شرمگاه یعنی وتی پوچانا چستمک دا کہ تو زمین نزدیک نہ بے. ادرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک سنت ثابتا. وهمي ولا انگا انسان یک پٹی آئیں کوشش میگا کہ مردمانی نظرات دیر بھی انی یہ مدرو ذکر کو تام بغیر دلیلانی درو شانی دلیل درو نہیں کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک سنت روشنایا. اولی ہمشی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائنی انچو کہ سنن ابی داؤد حدیث اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وشی ما امرات یک سفریہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدی کہ شتا قضاء حاجتا چما چی دیر شتا شتا عمی وڑا دیر بیتا وعدہ چما چیر بیتا پدا وجہ قضاء حاجت بیتا پدنا واپس کرسا سنہ. ودومی حدیث ات علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی انچو کہ سنن ابن ماجہ حدیث اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں شمع عورت شمع شرمگانی اور جنانی درمیان یک ستریہ یک پردیہ آچی تنگا شما بیت الخلاء داخل بے بگوش بسم اللہ شمارا جن نگندن. اگر انسان بحال بھی وشي بسم الله نقول بحال بتا اشتا حمامتها ولا ما يكرم وشن دلتها بوشي لفظي موشي برزك حمامتها رب العالمين نام جرى جائز دي ما كتي ان شاء الله. وهمي ولا انساني بيت الخلاء شو كما قلت داخل بي سي بخاري سي مسلم حديث تشي وشي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. رب العالمين نام جري سبحانه وتعالى قد رب العالمين جي بنالوتي تشياتي من الخبث والخبائث. خبث والخبائث علماء كرام مشان باز معنا علماء كرام بيان كتلا يك معنی امشي کہ شیطانا مردین و جنین مردین شیطان و جنین شیطان اس پر سے شنی جاگا حمامنت انچی جاگا جنانی و شیطان جاگا حمامنت انی دیما کہتے لاتی ہونن تو انسان وعدے کے جاگے رو رب العالمین سے پناہ لوٹی سبحانہ و تعالی تاکہ رب العالمین آیات شیطان انی شر واسی محفوظ بکن سبحانہ و تعالی. وعمی ولما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائیں کہ سنن ابی داؤد حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بیت الخلاء درت کا گوشتی غفرانک غفرانک مانا کہ تو رب العالمین بارگاہ استغفار لوٹ گئے توبہ استغفار کرنے گئے لیکن شی واسطہ میں گوشا غفرانک مطلب وجہ سین غفرانک ہے. علماء کرام گوشا تو وعدے کے شتے بیت الخلاء قضاء حاجت واسطہ ای ٹیمت رب العالمین ذکر کرنے گا نہ سبحانہ و تعالی کا انگا چ انسان ادا حاجت ضرورت ہے وشی شی باوجود درکا ہے افسوس اظہار بکا تو رب العالمین ذکر نہ کوئی ٹیما بگو غفرانک رب العالمین تبارگاہ تو وہ استغفار. وهمي ولات ابن عمر رضي الله عنه فرمانه تكون ابي داود حديثه الله الرسول صلى الله عليه وسلم وديك قضاء حاجت شتا علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتی پوچھ مبارک مطلب چف نہ کوتگا دا کہ زمین چ نزدیکتر نبیتا ادرو انی ما پیسلا بیر کو تکتا نی فقط ما اما حدیث وانتا تو ای برحال سیمی مسئلہ لاتی مسنونی عمل ہوں ادھے کہ انسان بیت الخلاء داخل بھی لیکن قضاء حاجت رو اشان صلاح عمل بکا. چارمی مسئلہ لاتی ہنچی مسئلہ مسائلند کہ حرامند ودھے کہ انسان قضاء حاجت رو اشان صلاح عمل بکا کہ ایک کارو انسان کو نکا حرامند. اولی ہمشے حرام انت ایک انسانی ہما آپ تہا قضاء حاجت کا انگا چی حدیث الفاظ انسا کہ پیشاب انسان کو نکا ہما آپ تہا کہ ہما آپ اشتاتگی آپ الماء الراکد سی بخاری سے مسلم حدیث ہیں. حتی جابر بن شاید فرمائنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کو تھا کرسط والسلامہ یک انسان قضاء حاجت بکا ہما آپ تہا کی اشتاتا و دیما کہتے تچوکے آپ متعلقہ ای حکم چین. و ہمیں وڑا انسان واسطہ جائز نہیں کہ انسانی انچوکے میں گشتگا راس دستے گما استنجا بکن راس دستا حمام تہا تو استعمال مکا الا انگا ایک انسانی عاجزند اگب دیگری راس دست پاکی چیزانی واسطائیں سلام دیگ واسطائیں تو ورگ واسطائیں ہر چیز دے کے مطلب یک انسانی تو سلام دے صدقہ خیرات ادرو راس دستو گما بند مزوا کے استعمال کرنا ہاں ایک تو صفائی کرنے نی چپ دستو گما چپ دست استعمال کرنے استنجاو انسان قضاء حاجتا ودی قضاء حاجتا رو چپ دست استعمال کرن. و ہمیں وڑا انسان واسطہ جائز نہیں حرام انت کہ انسانی قضاء حاجت بکا مردمانی ہمار راہا کے مردم ادھر روان ای مردمانی راہ انت روان تو قائد تی واسطہ جائز نہیں ادھر قضاء حاجت بکنے چی واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیوانی اللہ تا بیان کا ہمیں وڑا انگا مردمانی ایک ساہی گیا مردمانی ساہگانی یقین لازم نہیں مردمانی ساہگ بھی درج کیے چیرے تو ادھر تی قضاء حاجت کو اتنا کنے حرام جائز نہیں. و ہمیں وڑا انگا مردم ایک جاگے جمع بند چکے انہی حدیقائیں ہر جاگے بھی مردمانی جمع بھی ایک جاگیں تو دا مردم جمع بند تو ونڈوانی گما چکانی گما ادھر تی واسطہ جائز نہیں تو ادھر قضاء حاجت بکنے تھی. و ہمیں وڑا انگا ایک سمرداری درج کیے چیرہ ہم تی واسطہ جائز نہیں کہ تو ادھر قضاء حاجت بکنے تا چوکی آپ یا انا دریا یا انا چھات
आइन था हम इंसान क़ज़ाए हाजत को लगा जी वस्ता इल्ला चाहिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए था चूँकि नबी दाऊद हदीस है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि इत्तक़ू अल मलाइन अस्सलास से हंची कारा अंगा इंसान कारा बिका व तेरा लानत है मुस्तहक़न मर्दम इशिया लानत करन थी इंसान लानत दे और मर्दम इशिया जा उबद दे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परहेज में करने चाहिए सही काराज पता पे सलाम ये सही इरशाद फरमाया था अल बराद फिल मवारिद व क़ारिअत तरीक़ व ज़िल बराज माना कि क़ज़ाए हाजत फिल मवारिद मवारिद से मुराद आपंत तचूकी आप दरियाई या इन्ना चाहते उदा तेरा मर्दम आदि तो क़ज़ाए हाजत करने तो लानत दे तेरा जाओ बदन तो थी पता जिम्मेदार होते पर्चा के तो तेरा वत मुस्तहक़ हो ये लानत आनी तो इंसान बादी फरमाची इरशाद फरमाया कि इत्तक़ू परहेज बिकने वहां बड़ा वक़ारिअत तरीक़ हमार राह के मर्दम रवन तो कायन मर्दवानी राह तो क़ज़ाए हाजत कुछ न कने व ज़िल मर्दवानी साहेग या कहने दरज की चीर भी उदा हम इंसान क़ज़ाए हाजत कुछ न का हराम इंते के इंसान क़ज़ाए हाजत वक्ता कुरान पाक की तिलावत बिका अल्लाह ज़िक्र जायज़ नहीं सुब्हानहू व तआला देमा कहते सलाम देख जायज़ नहीं अगर तरह के सलाम ना तो ये जवाब दात कुछ न कने हालांकि सलाम जवाब देख वाजिब है इंसान सरा लेकिन क़ज़ाए हाजत तेमा इंसान कैसे जवाब दात न करना सलाम है वो हमें बड़ा जायज़ नहीं कि इंसानी मुसलमान कब्रिस्तान तहा कबरानी दरमियाना उती क़ज़ाए हाजत बिका देखिए उसी की ज़माने का नहीं था अल्लाह ताला फजल करम के बैतुल खला हर जगह था लेकिन ये वादा बीतगा ये हमारे के मशक्क़त बीतगा शिद्दत बीतगा गरीबी वक्त बीतगा द्रो बीतगा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ये चीज़ा नहीं सरपड़ी दाता अंगा या खंची दौरे खुदा न वास्ता तो इंसान चीज़ा लातुम बेजा बीतगा के लाते मुल्कन था अंगा तो ये चीज़ हस्ता वो हमें बड़ा ये चारमी मसला है हमा लाहतिकारा हरामत की वादे के इंसान बैतुल खला रो लेकिन क़ज़ाए हाजत वास्ता ये चीज़ा परहेज बिका ये नहीं हराम था मैं मनी बयान को था आखिरी मसला इंशाल्लाह शुरू में दरस कने लाते हंची कारा के मकरूह क़ज़ाए हाजत वक्ता अवली हमशे के मकरूह इंत के इंसान एक पट्टी आयन गयाबानी आयन तो तुरंदी वात का शिया होदा तो उसे मरो क़ज़ाए हाजत ते वास्ता जायज़ है भले लादम ते देमा फतुरई बीबी पर्दाई बीबी या खंची चीजें बीबी बहस के तो क़ज़ाए हाजत होता कने नहीं के तो बंदा ई ते क़ज़ाए हाजत तो मिसाल के तो पे के नीदा शेख जिक्र कुता के पेशाब अकरमकुल्लाह कि शो पेशाब अया उती क़ज़ाए हाजत को पदई वापस बंद परचे के तुरंत दुआ थी का सके पदई पुछा लग जाती का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नहीं वस्तगा दरसे अवली हिस्सा क्या इंसान अच्छी वस्ता अजाब देख बितगा अया पारिजी न को सुना बिन माजा हदीस था क्या थे वो रद इरशाद फरमाइने कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइने कि अक्सर अज़ाब अल-क़ब्र मिन अल-बौल गेशतरी अज़ाब जो क़ब्र था देख भी मुवहिदन अवा के तौहीद बरसता आया पहरीजी न कुता चा पेशापच और हमें बड़ा मकरूह है कि इंसान क़ज़ाए हाजत टेमा खबर बिका हाजत और ज़रूरत वक्ता मसला नहीं जबकि क़ज़ाए हाजत के तरह जुस्को के गाड़ी गुजा पार के तिचाबी गुजा आया या तरह चीज जरूरी जुस्त कुते तई वस्ता नहीं ये जरूरत है हाजत है तो ये जवाब भी दे लेकिन बगैर हाजत और बगैर जरूरत वस्ता जायज़ नहीं अंचु के मगुश्तगा एक इंसान क़ज़ाए हाजत तो ये सलाम दे अतर पर जवाब न दे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है अंचु के सही मुस्लिम हदीस है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुचि क़ज़ाए हाजत है अस्सलाम तो एक शख्स वस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम ही था अस्सलाम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम जवाब न था तो इंसान दिल था चीज़ी दाश्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मनी सलाम जवाब देगा नहीं परेशान भी बेचारा तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता वजह गोश्त को गोश्ती के माँ क़ज़ाए हाजत बितने लिहाजा मत सलाम जवाब न देता हालांकि सलाम जवाब देख वाजिब है सलाम देख सुन्नत है सलाम रद्द करना वाजिब है वो हमें बड़ा मकरूह है कि एक इंसान होना इंतहा वो क़ज़ाए हाजत बिका हर छोड़े होने भी इसी इल्लत उलमा कराम इरशाद फरमाता है चूँकि सुन अबी दाऊद सुन निसाई शरीफ हदीस है हते अब्दुल्लाह बिन सरजिस रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाइने कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कुता कि एक इंसान उती क़ज़ाए हाजत बिका में उड़ान था एक ताबी दोस्त को इमाम क़तादा बिन दामा सुदूसी रहमतुल्लाह अलैह गुश्ते इल्लत अच्छी है पर सी मना इनके इंसान क़ज़ाए हाजत बिका में उड़ान था गुश्ते कि इन्ना मसाकिन जिन ये जन्नारी लोगन या इन्ना बित का अंचुके द शेख जिक्र कुता इस्ताहा या खंची जानवर दलवते भी औरता पर तराजियत दंत या कि इन्ना जन्ने भी हम पर तराजियत दंत आई लोग हैं लिहाजा इंसान इस चीज़ शर्री सर लाजम बेजान तो हमें बड़ा मकरूह है कि इंसान वादे के बैतुल खला दाखिल भी वती गुमा हंची चीज़ें विभाग हो कि आई था अल्लाह जिक्र मौजूद भी तो शेखा मिसाल दाता नकदी जर्रा ने अगर से बाहर जर्रा थरा अल्लाह जिक्र नहीं सिवा तला लेकिन लाते हंची जर रास्ता अनता रब्बिल आलमीन नाम लेके सुब्हानहू व तआला तो इशा इंसान आया नी हम्माम मबुर्चका वला इन इधर शेख एक हदीस जिक्र कुता हदीस सनद एतबार ज़ईफ है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के बैतुल खला दाखिल बितसतुस्सलाम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती मुंदरिक के मुबारक का शिता पैगंबर मुंदरिक मुबारक से चिल्ला कहता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैगंबर मुंदरिक के मुबारक से नुगरे बिता
और सर लिखता मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहर वास्ते पैसा इस्तेमाल को तक हदीस ताकि कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस इश्ता बैतुल खलाया ई मंदिर की कश तक लेकिन ये हदीस सनद एतबार ज़ईफ है ये हदीस सनद एतबार ज़ईफ है पता क्या थी मसला जायदन के इंसान बैतुल खलाया दाखिल भी ذرات हुआ बबाग वन इन आई सला अल्लाह नाम लك सुबहान ताला इधर उलमा के नाम वशद ये हाजत ज़रूरत है شو طيب إنسان وتزرع عنا يربقى كبارتش كدوزيش كا كنا بعالش كا تو إنسان حاجة واسطة ضرورة واسطة إكارا كتكا وهمين ولا حرام تيك إنساني قرآن باكا بيت الخلاء تعالى والعياذ بالله برشي قرآن باك توهين قرآن باك رب العالمين كلام تي واسطة واجب تي سلام से कि तो ये ताज़ीम ना बिकने ना कि तो आइए इहानत बिकने तो ये बरहाल में मर्ची की मौजूआ और दिन तरह इंशाल्लाह पदामा मज़ुआ के मसला मसाइल इंशाल्लाह زيرن تو أي أواني مسألة مسائل ولحتين شيء فطرتي خصالا حميني متعلقة إن شاء الله مديمي درس حميني باب تابي دعائك الله سبحانه وتعالى مارا وشمارا وسرجمي مسلمانا الله رسول صلى الله عليه وسلم مبارك سنة سلام الكن توفيق بديات آمين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا أجمعين النية وذرية والعمل يا رب العالمين من نيتني إصلاح بفرماين من عملني إصلاح بفرماين ميتشك أولادني إصلاح بفرماين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.